بله تماشاوان هیچم ودگرن مجارا پانورامایا خوایا گریدای ترکیه و باکوری کردستانی در باسی دیاربکر بین مافناس و شروعکاری سیاسی مصطفی özzer میوانی منه ام دیل گل که مصطفی لسر سیاست ها ترکیه یا نافقی هر وها سیاست ها باکوری کردستانی جی با خفن سلاف بوت که مصطفی بگومان لترکیه سال 2022 یانشی مجارا هری سرکه هل بجارتنين قدي صلاة 2023 شيء ببن دو هف بيمانين جرينج اوبوزيسيون و دستلات الجورا باهوريات يعني بيبنديا دستلات و اوبوزيسيون 2022 يانده بيبنديا كي چاوا بود آلوزين چاوا دنا بينا آليان ده هاتن جياندن اشتغل فرق İhvar baş Keke Cemal 2022 12 mehevi te hadise gelek giring te berdavanda geleme pe şabu leberi Kürdistan'a Bakur'da 2022 پر زحمتی درباس بو بزور درباس بو جالیا سیاست اداره مزکن سیاستوان کردان گش ل حبسخانان دا گرتینن ولات پاره زوان گش گرتینن siyasi partiye van şıgıla onu kanun çekin o yek siyasi parti heze siyasiya kurda yekevi jer mahkama mezinda jer dava vekirinin dibin beraverin girtin dibi havaya da siyaset çekirin gelek zahmeti gelek zoru پیوندیا سیاست ترکیه گرم بگیرن که مصطفی پیوندیا سیاست ترکیه گرم بگیرن مثلا دناف بین AK Parti MHP لعالیه کی او ماسیا شش عالی لعالیه کی دن او آلو زیاد نافوان ده بتایبه دیجی پشتی جزایا همبری اکرم اماموğlu نرخان دناویشته Nuka Lepakır Kürdistan'ı siyaset çağa demeşi jimer ev lazımı. Ekrem İmamoğlu netice itibariyle xudi veyin evek jimer xudi dertkevin henün. Evek be xudi Kurdun siyasetmedarı Kurdan jivelat pare zarar ne kanun xudi dertkevin. Ha Beli زوریا میں زحمت میں بائے بله devam ki Mustafa از او بدم برسیب کی بدم مثلا ساعتین دمر تا 5 سال لهندر زگرتیگه چه مالوره Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi demek ki Vaya ne bir kanuniye, ne bir hukukiye, un gerek yapılın berdan, bernadın demek ki hatta ezheme, Erdoğan demek hatta ki ezheme, evveli hündür bemine. Vaya ne bir demokrasiye te zaman, ne bir hukuk ettinlikanı diya izah beki yigerra. Jiser vidi bemez. Kürt, him bindestin, Kürt, بسر خود نکانن سیاست بمشینن کرد بزور درن بزور او زحمت دکشینن دبیا گرک و بینن زمین Erdoğan به باچلی را بوی یک دمشین اقتدار خود دمشینن شش parti hatının berhef evzi muhalefet edicinin Kurdan nagrin navxu
parlamentoya da gruba kurda heye 6 milyon oy sandiye hiçbir zaciliye da oy sandiye vana nagrin navxu divya gerek kun fahm bikin yani orta mev Türkada hoka pirsenin meselenin kes naxwazı bi Kurdara bimeşe Yekê Mustafa Başa ger ez yani ev êrîşa ku te bi nav kirî ku li hemberî Kurdan jî tê kirin ji derveyê HDP hemberî PSK, PAK, Hereketa Azadî ciwanî netewî yên Kurdistanê çendîn caranê ku êrîş hemberî wan hate kirin bi egera alaya fermiya Kurdistanê. Yani ev sekna devletê ku 2022 de hemberî Kurdan kirti çawa denir. Yani mutgo tezi nişanda neka Kürt biser xunun yani kanuni Türka hukuka Kurdan Türkan dibe orta meda ev ki tine galet ki tine lebeli ne verge ev ne verge nerra baya nerrastı Kurda tüm davin der Kürt bernadın siyaset bimeşinin bernadın xabatkar ki bimeşinin bernadın gav ki peştaharın tüm dibin gerek hun bindeste merabın bindeste merabın şunda çudu xwazene me bidin we Belê spasiyat etkim ki yani rewşa Kurda Bakurê Kurdistanê de baye Belê spasiyat etkim ki Mustafa Özer mafna şurovekarê siyasî ji Diyarbekirê lige